Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tilkom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit ha keneg music school. Ban penlong ya ke senong kethau ke baitenan badro ya ki long yang long sem bakin shim ya ke jingkit kli ban penkhoj ya baro ki saudong sokun jongki yang ki sem jongki ka dor bar senong airpokon Hariboh district da ka jing sim bentalang jong pai ba nong senong mentak singi khar tarik benai nailar ar jar ar plai ha ga jilam jong orang ba senong uba Michael Thongni rangkat ru bat ke executive committee jong dor bar senong kila penlong ya ke jing pun khoj senong badro kumju ya ki saudong sokun badro ya ki lenti senong jong ga senong Nagaliang jong ba Michael Thongni ulai ke jingero bat ke jing kublei pa kerpang khamtam mi ki pai ban nong senong ki badani ke jingkit kli nak banta ka khoj ke suba jong senong ka thau ha ka ban ka por sa ka por ba ka dor bar senong ka penbet ban don ni ke jingemi nong senong ban penkhoj ni ki lenti senong ki pai ba ki juemi renti ban ai ke jing trilang Hakini ju usngi nagaliang jong kan senong ha ka jingilam jong rang ba senong uba Michael Thongni lembat ki nong ilam ki ba hakmat jong ne senong kila kentiu ya kalama lairong jong gari kum kadak jong ka jing rakhe bat ka jing kan mau ya ka sngi jong ka jingyo ya ka jing lai loj ya ka bagari borok ka wei kan sarakhe ha ka khat santrik unailar arjar ar pulai hakani ka jing pun ki ulama lairong jong gari laya sakhilang de pai ba anong senong ki ba kentup nadu ki khanarit ki samla lembat ki long kumi long khpa jong ne senong Maka kita setiap sedikit kita berpau dengan burung lah ya dipakai nang barat tu dia mentah betul dulu pandai kasih ni kalau kasih coba akan yang jong distrik magistrate block development silapa kabar PGC DEC jong kasih batin ni keteman ban rakyat ya dan pedang ya kepada rakyat jong kasih independen khatam tarik dan maka tahu ba nak jimbun kam jong ni semua khatam tarik ladan dan senang di balak menyeng dok sang kasih nyala jong senang senang nyalam senang kasang lagi tam kasih senang ban le tam kum kadak ni ban pedang ya ka jing lah lu jong dari India jong dan jadi kecil kimat ni akan ada step jong penting ya kata asal orang kan tepang jadi yo lah lu jong dari India ni terlaksanya ini orang bak badan nak escape member jong senang wah dari India ni pula kuat kat teman lado keselam kesenai pa penyau wayo jalan lu nak sesuai jong sekarang ini kalau senang ke ba ni kuwe pai ni kuwe apa ini apa wayo lanjut sekumpai sementara ini barak kuwe tak tahu barak kuwe sekumpai ni barak kuwe lek pun nak pon tak dunia lanjut jong ni kemudian India yo sesati ajong tadi ajong kemuluk nama kata itu pau tengok si baru alun pos lek budi coba ya iwan ada pos menyebut talang mengerti jongku teng ba jong kene kesni ke bang ide yo ke jing like duit coba nadu ki por di bamutwa ki nong ilam ki bamutwa ai ni kene kesni bang ini ban kenmau ban rakhe ban lek kemen ban ai ke jing ke buram ke jing nong kat ke jong ble kat lembat ni kum ke senong ke thau bat khamtam ya dari India hi berokoi itu kubli shibun kubli shiajarmu ya kani kasngi ke jing like duit ke jangi lek kemen lek subha in shem ya kani sinjam ke jing like duit kum koi naki dak ke jing kan mau apok la ke jong ke senong ke thau bat hakari India hi berokoi